Maria
Who is this man? Ole langu ni katao, ole bayasi wa toa, ole langu ni mena. Ole ola flow, new life. Ole fabia mai, ole manatu wa tu. Ngau yoinga, ole liwina na balea. Ole ofa tau ya Yesu. Transfiguration. Olo mo mau yai le la maria ma te ko ta ko suna pitu. Ko i mo mo ale ko i ko suna to. Luka iba. Ko i ko lo su mo le balo ko le ko i ko to su ma le o. Ta pe le la maria ma ko ta ko iba. Ko i ko lo e o le ko i ko suna to. Ole ni ko Yesu yo la to mo. E pe o ta o se o winga na fate ia ai le so. Ole ni mo fo le ole ni mo. E pe o ta mo fa ta la. E ta o fa ta. Olo na winga pe a fa ni na mai i le ngana i ni. Ole suinga o fo winga ba ia. Ole fa ko se on a sweet, a change of form or appearance. O se vai na whai o tupu ai le mauti noa mo le numana. E le ngata i lea. Ai tupu ai fōi ma le mauti noa mo au nana i le taimine. O le mea mo ni lawa i. E le mawhai o na wai a seisi i le mamanu o le atua. E le mawhai a wā o le katununga a pērai mo tuai. E matau tia le mamanu o le atua. E le mawhai o na wai a iai se tasi a wā i le tia. E tai whai mai ni le whakatalana maro. E le mai ki na atu wai atu o ni ua Yesu. E wai atu foi o whetau katarai mai Yesu kuma mose mai lia. Ese le whau una. E le au si moku nene. E tōtoru le ngena wataka. E tai, e au alawa, e le mawe wenga, o le limina o Yesu. O lono wenga. O le limina mai le whanatino i le whakalana. O lea mai ngā o le loa Yesu. O lea tumanino o whakura mai ai me atuana o le tūlana mesia o Yesu. O lea tumanino o lona toitu. O lona manu mālo mai le sātuku maweti. O le vai a fōi o mose mai lia. O whai ma whātono mama. O le ata vai a o whōlima o le mālo o le atua. O mose. O lo whātusa iai le tūlāwhana. E pei ona iai a na tusi e lima i le whengai tuai. Awe ia o le whātusa iai. Ia o pero e te oma ma lātou warawanga i le awhio mai i le misia. Nā te au mai a le whātama i le raranga. Au mai a e rau suko lea nama. Pai mai o le au le pula o iti ai lātou. Wa lātou whārono hoi i le sifukoma mai le au o whāpea mai. Loa tani te rena. I nā wharono ia o nā te ia. O le sifukoma mai i le rangi o mau. O le sifukoma mai le atua. O le whailona o toe whaamausini mai ai o Yesu lava. O le
Imagine
Ole manatu ke teu. Leo tuna manu leo o Yesu. Kele uluma. Ole maua o au lama lagi lona malauna. Awa sahabi na foi le ala na mia e mose mai. A Yesu e leo ya. Ole awana le tapi nai. Ya so e amo le sa tau ya suma. Lives need to stay open to the movements of the Spirit. Ina wa ifu mai le maua. Na wawau Yesu leo so i tawatu satas. Pe leo stau fi Yesu ni awa ni whainua satas. Ria ai a whātau se toi tū mai le atani o le tangata. Mai o mai le aso. Ki o ifu ai le ngana ia e manue ina loto mama o tangata le tangata. That Christ invites us to stop listening to our own voices and start listening deeply to be transformed to hear and respond to those silent voices, which is a spirit in Christ. Yoi o tātou ngoi, o lea o whātino mai fō ringa o le mālo o le tō. E ala i le whāringa nei loa o so o ringa o loa. Fō ringa o la tō o le loa. A sia la e te toi whātania. Sau loa e hau le sa tō o manue ma le whiwhi. Whakalono e le ananga o le atua, o wā mai ngau ki mua hui o le tau mua, ina o le liu ina o e. O le olo kou lava o le alo. O le ea o tātou niu o le tala o wawai. O le māna lama o Yesu Kristo, e nā te whakula ma whamaka o le mea, o whakulu sāi o tātou tangata. O le ngā o ringa, o i pei o tālu o le manako o tū. Le ngā o ringa, ma le whawhama o mao o le tū. E ala mai e Yesu Kristo, ina ia whao e na tangata mua. E ala ma na tau unga mai, e ala i le whao tama na saunia Yesu. Na maniu lunga na sa tō mātua. A whaastu suru mai o na māma lama i le lalai o sa. Na ia whaama i na amsala. O ia tātou homa. O na mamia e o e whaama. Amen. Tātou koe pisi atu i tua e Jesus lau e skole. Thank you.
Mau